Luso dati audio na dahil hindi Kaya pantay. Mati nga pantay. Kasi dati mo kagipaon yung tamay isa. Mati nga may bangpang amitaw kumbaga. Metan. May alatot di headset ngam dito output dito kat. Ayan may atan ya. Ayan, for those who just came in, apa you're listening to Partakam ate sumumbat. Ada kami manan. Dito lang ako 97.7 Sweet Radio Santiago City. Iba nga pa dyan Santiago City. Ano ka? Hanan. Basta 97.7 Sweet Radio. Nagsamit ko na. Ay, just go. Very calm kami na po nga agtugtugaw dito. Naruwam kami na po dito. Set up mi dito istasyon. Kat kumbagahan kami agdatamon. Ang mumiti ko dito mi dito yan. Iso nga nakalma kami. Ayan. Good afternoon. Kaya kakabsat Kathy, Kabal Salvador. Man, kachuchun inala ang unay siguro ka dahil naramit takin ni Ronald. Uncle Ronald. Siguro ka naglabada. Siyempre, nagkasangsang po from Honolulu na kita. Ayan, binukit-kit na pa yung nagkitipagpagahe na. Welcome home. Kada kayo nga duwa dita pagtaangan nyo. Kat I'm sure, ada mantikal ding ang uray ditan. At anduman selebrasyon, ito na ito nga week laang. Di ba? Hanga mo awanan. Apo kat... Hello, ading ma'am congresswoman. Virgie. Well, and padaanan niyo po iti sumarunong sonata nga inak na putar. Kami pa mabaling nga kansyonan dito pero naareglo ko na po. Recording lang yan ang kurang. The song entitled Congresswoman Catherine. Nagmayat apo tinilaw na kapaisa man lang. Ngaro, dagiti tutong pagpapangabalaaw. Balong, ikamanti kong daway. Yes, binabati ko nga po, family. Itang nga tayo ito eh. Itang? Nga, nag-reunion. Ag-reunion tatta ko yakan pakita ko naman jay baby kinin nene. Baka kitang da ita. Siguro, kitang, siguro. Bueno, dala sa bali nga nakalaok ng karakter. Ay, kuya, June, great ko man dagiti ka. Nga, ano? Kuya June, great ko man dagiti office. Ana? Kasta, text ngamin. Hi, Manong June, greet ko man dagiti nga office. Kaya nagamin na, awan sa balay da. Ama, Toklong, Boy, Ronick and Victor from Boy Manuel Tinabuan, Santiago City. Requestong 7 inches. 7 inches. Kano iti... Salamat. For the meantime. Apo mayat sa day nga kanta, abayaw. Wala na ko na Kuya Joseph. Sige, adyo muna ng request, baby kininanang. Sorry, 7 inches. Umuno na si baby kininene. Request. Slatin na yung pagnapangal do yung anong dyan. Kinamak, mga tayog, sida daw balatong. Request, baby kinineneng. Dito yung arad. Actually, dito yung iti most requested piece po kada kiti putbutaan. Ayan, kat sumarsanon itong sumika madatay Congresswoman Catherine. Harod, para kada kiti nag-request iti baby kinineneng. Tumadar kayo apo, isalayo da kita kaabayo. Kano makita yung kaabayo, mabalin yung mga isala da kita walis tambo. Ano ba ito kanyang balintang isala di gigid? Pala. Ano adita kita talo? Nyamot pala nga isala dan hapo. Okay. Ikaw. Nagbaliwan ti panawen ni baby ken ni nene. Sa balin nagnaganda, nagrigat pa iya balik senen. Pati lang ken ugali, jakon na matarosanen. Awanen ni Ilocanen, gapamuki diya panawen. Ayawanen, ay di narumpi, ano umisem mapagbingi. At ay balasang anadamili, kalay sa tupay sang tumakuti. Ayawanan tingkang isala, abapaketen kaditriteng. Nagitin neneng nagpukauda, ginuyuda. Ayawanan ti maisala, intarayda. Anusan ning ti bagpaket, kanu bumalsi ay napiket. Nagbaliwan
ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin la dawanda luwag kawesda kinurang tela pati pantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanin ni Ilocana nga mabuki di yun unana ayawanan day narumpi ano umisang mapagpingi at ay balasan anadamili kalay sa tupay sam tumakuti ayawanan tingkang isala tabak paketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukaw da ginuyod da ayawanan ting maisala intaray da ananusan ti bapaket ano bumalsi ay napikit ayawanan tingkang isala tabak paketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukaw da ginuyod da ay awanan ti maisala intaray da ananusan ti bapaket ano bumalsi ay napikit ayawanan tingkang isala tabak paketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukaw da ginuyod da ay awanan ti maisala intaray da ananusan ti bapaket ano bumalsi ay napikit ayawanan ti maisala ti kapitan ni kadito'y tenga dagitin neneng nagpukaw da ginuyod da ay awanan ti maisala intaray da ananusan ti bapaket ano bumalsi ay napikit Diyos ko, nakadadaunin nga pangablaw text ang patabo, right and left with our official text line. Ito'y pa messenger ko. Ito'y MixLR. Apo, ayan, nagsasalubang. At kung ano naman ko nga Regina, naman ko Gina, apo nga masarakan iti pwesto sa Jipalengke ti Ramon, kung natapay dito isang wanan ti Rose. Ayan, masabal yung apo ti Avon Products. Ison apo ti manager dita. At dakkel at diskwento na bagay ti 4-decade duo apo. Ayan, kat mabali niya pa yung asumbrag akas sales agent keng kuana. Apo, kat mapadasan yung tumatag travel. Anak pa yung dagay mapuno ti aladikaman na po ti papalayo babae ni ti produkto ng Avon. Ayan, nagado po ti incentives na makapaapal akat nag-opisina ka lang ay abakon na kaaniman ko. Tangami, nagpintas apo ti programa iti Avon. Ayan, iso nga sita agkwatan, mangrugit ng aglako iti lupistik, ano pinag roll-on, lotion, pabanglo, dagitay apo rugyan ta ti market bado, pantalon, bag ag-travel ta mo di jay Kuala Lumpur kung di jay Bali, Indonesia, Maui, Hawaii, ano awante anong naawan awante ngamawang kanunan amang ngamawang kanu ti saramo mi nga nagaputi di Bali, Indonesia haan ko na nanimanang kugot adyo masapulan inunan na kanu dagitay pamilya mi kitay han nga makatanggap isar sarap si tamang amin ka apo ato laing 4-decade production incorporated no gawid at tuwing grabe laon gaboran so nga okay lang magkanyami okay thank you very much speechless na ko na nimanan ko kat Jack mo amo ibagakan basta agsang-sangita basta agawid ko maisunan kunana ate Fel na nangagamday jay okay we are waiting to may kadto ita sa kay script writer kada kami dami nagrigatang kami to istasyon aking mahal kunana ni Sir Alexander Angeliano is San Sebastian Integrated School of Music and Academy and Manufacturing Corporation kunana to hello sir pabati sana po sir na pabati sana po sir naragsang aldaw tayo amin lalo tayo duwang anak ko isudan Aaron Halem Ken Zader Angeliano kablao na ka po kini Papayo Alex
Alex. 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 Ayan. Amerikano kami. Kami na po yung Alex. Dito hang Alex. Alex. Good afternoon, Kuya. Pakibati naman Borja kan Iglesia family. Pakikantaman tay Tartari Kagayak. Siya Kuya ni Karen Borja Itiranyak. Ramon Isabela Philippines 3319. Telephone number 0945-456-789. Monica Rabana says here, hello manong June, kablaaw man, dinaimbang nga pangaldaw nila kay ko, nga dumdumngag, Ken, pa-request tagapulot from Dominador Rosario. Na, iti sender Monica Rabara nga miti nag-request Dominador Rosario. O nga ron si Kape Palong, bumasa kapit. Good PM DJ, pabati po mga poging kasama ko. Nasaan sila? Dito sa Holcim. Sila Doc Balong, Danny. Wow! Regular listener dati Holcim. Kut ulit-ulit ka po. May pataaderan iti first studio ti 4 decade do. Kat sabi ko mata Holcim cement apo iti agsangpot. Sige, ulit yun. Dito sa Holcim sila Doc Balong, Danny, Dante, Vargas, Ukong, Halima, Burais, Junior, Buddy, Larry, Leo, Philip, Marvin, Gaddang, Baka, Ingo, Kapenteng, Bulog, Borase, Wow. Jojo, Nomer, Pugo, at lahat ng Collado Brothers. At sa boss namin is Leonic Collado at Sir Clark. Greetings from Arturo, gawiran ng Holcim Isabela at sa lahat ng babaero sa bodega. Request song Count on You. Okay, we'll be doing that later on our third What is that? part. Okay, as requested, ladies and gentlemen, here's something from the Ford Duo version of the song Seven Seas. Seas. Yeah, Seven Seas, and it was popularized by Gina T. Yeah. What's Gina T. T stands for? Tukmum. Madi, actually, Gina T nga talaga the original performer na data, and I was authorized to version it in parody nga ako na daw. Nang tradisyon na iti pamalubos apong nga kansyon mo na ito ay itihaan nga nakailintigan nga uwayas. Okay, nakapsot sa tabati rin.